آینده کامل. will have PP. برای صحبت کردن در مورد کارهایی که تا یه زمان مشخص در آینده ادامه پیدا میکنن یا اتفاق میفتن از آینده کامل استفاده میکنیم. مثلا من میخوام با برادر شما صحبت کنم و میپرسم که خیلی سرش شلوغه، تا شب که سر کاره، صبح کی زنگ بزنم که خونه باشه؟ میخوام باهاش صحبت کنم. شما میگید ساعت 9 که دیگه خونه نیست، میره سر کار، زودتر باید زنگ بزنی. He won't be at home at 9. He will have gone to work. Will have gone. آینده کامل. یا مثلا منتظرین که مادرتون شام درست کنه، ازش میپرسین که چی شد؟ میگه الان آماده میشه. میگه بابا تا شام آماده بشه من از گرسنگی مردم. By the time you make dinner I will have starved to death. یا مثلا ماشین زمان هنوز ساخته نشده اما تا 30 سال دیگه ساخته خواهد شد. Time travel has not been invented yet, but in 30 years it will have been. Time travel hasn't been invented yet, but in 30 years it will have been. بناها گفتن تا سه‌شنبه سقف رو تموم میکنن. The builders say they will have finished the roof by Tuesday. Will have finished. آینده کامل. یه مثال دیگه. تا آخر این هفته دیگه من همه پولامو خرج کردم. I will have spent all my money by the end of the week. I will have spent. Will have spent. آینده کامل. یه مثال دیگه. اما به زودی اون جنرال ها میرن و ما مسئولیت رو به عهده میگیریم. But soon those generals will have gone and we will be in charge. Will have gone. آینده کامل. نگاه کنید. But soon those generals would have gone and we will be in charge. تا ماه ژوئن اون گواهینامه‌ش رو میگیره. By June she will have gotten her driving license. Will have gotten. آینده کامل. یه مثال دیگه. شما 2 تا جنگ رو توی زندگیتون شکست خواهید خورد. You will have lost 2 wars in one lifetime. Will have lost. آینده کامل. نگاه کنید. By the time you see the need for my program, it'll be too late. And you will have lost 2 wars in one lifetime. تا 5 سال آینده من یه خونه میخرم. In 5 years, I will have bought a house. Will have bought. یه مثال دیگه. تا 2 سال آینده صدای منو خواهی شنید. In 2 years, you will have heard my voice. نگاه کنید. In 2 years that you will have heard my voice. وقتی تو درست تمام بشه اون دیگه بچه دار شده. When you graduate, she will have had a baby. Will have had. آینده کامل. یه مثال دیگه. وقتی این چیزا تمام بشه هیچی برای تو باقی نمیمونه. When it's over, what you will have left is nothing. Will have left. آینده کامل. نگاه کنید. This doesn't last together. And when it's over, what you will have left is nothing. وقتی همه اینا تمام بشه دنیا میفهمه که راه حل‌های بهتری هم برای حل کردن مشکلاتش هست. When this is all over, the world will have learned that there is a better way to solve its problems. Will have learned. نگاه کنید. I hope when this is all over that the world will have learned that there is a better way to solve its problems. ما رو در ویدیوهای بعدی همراهی کنید. I never stop teaching.